Na gabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Option decision Maradisian Ibrahim yang cerita dari Quran Kondisinya menunjukkan option decision. Mr. Chairman, sir, another way of official resolution kalian ini sudah berbara apa ingin bawa kerja cerita atau beda resolution nambah kalau kerja jadi bagi kami bekerja way. The official resolution to be moved by the Executive Committee, Khasi Hills Autonomous District Council in this winter session on the 19/12/2024. Mr. Chairman, sir, whereas the Khasi land tenure system prevailing in the Dorbar Hima is an ideal practices which have preserved the socio-cultural of the Khasi community. Whereas the Khasi Hills Autonomous District Council, as mandated under the provision of the 6th Schedule to the Constitution of India, is to protect and preserve the Khasi land tenure system within its jurisdiction. Whereas the Khasi traditional tribal institution plays a pivotal role to protect the custom, usages, and the land tenure system of the Khasi community. Whereas the Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024 will come into conflict with several provisions of the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act 2021 and will affect the sentiments of the general public at large. Therefore, this House do now resolve to urge upon the Government of Meghalaya to seek views and opinions through consultation with the Council and various stakeholders before the implementation of the first Act. Mr. Chairman, sir, ketika berpenuh ini wanla ketika resolution hak beda ketika ham kawan ham konsan ham terkam ni branch ham katakan kilo kasih am kejuni kumka jadi Mr. Chairman, sir, nak kalian coba Sarkar India hadir ba layo yaga 6 Schedule hapo joga artikel aspa sahar aspa ni busan way la aibor sa katumki paragraph of jog 6 Schedule ba ki MDC dan ki member hapo ka yen kinla ban thawan but kani ka bor bangilayo lingba ka 6 Schedule ban thawan Kidan pun teli ki subjek leni kimat. Kawai na kata kamat kadai bangina pentawan habede berkendo bersiap. Habangi pai habede bat ke paragraf kebalai job 6 Schedule powers of the district council and regional council to make laws. Pipet hakani ka sub paragraf kebalai long the allotment, occupation or use or the setting apart of land other than any land which is a reserve forest for the purposes of agriculture or grazing or for residential or other non-agricultural purposes or for any other purposes likely to promote the interests of the inhabitants of any village or town. Ni iba katkunka ni ka paragraf kabalai kala batai syai ba kakendong kasyap la aibor katun ka 6 Schedule yang ni kumki member ngani ka council banlaban tauan bakani kaan kan yada yani bat ya dari berkowai bak kecelai berkowai kumbang ikip ki kita ki indigenous tribal ki badon kok kejelam bekelia bakentuk ki Khasi janjam ki garo Then identify abide but kalau kompat kendo bat siap
jom ki khasi jentian ka phe bahasa nomor ba kadon dan kata ka kombat kendo ka bangi tip kata ka traditional system of land holding ka bangi dan hadu ka kini kisni te lingba kani ka resolution ni sundai ban let slow ya sarkar jela ba ka dangdan kani ka an ka bayada ini but niru hadir pemila yo yang ka bor na ka schedule ka ku ka paragraph ka balai lawan ragu yang kenika Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arja way bor badang long sinya biba titos layo penpas yang kenika bill but kala-kalaan how antarik September Arja tapo adin po governor la asen yang kami dekat kum ka provision jom kenika act kejumi ladeni pet kakum ka provision jom kenika act haga section khandai mrio kababun hi nakal kombat khandor bat siap kejumi kumbalap lahikai di kilong shwa bandan kata ka hima bandan kata ka rai kandan ka shnam bat kilushinan Tiki babon bahar ki hima kidan nila ka jom ka khando ki babon ki rai kidan nila ka jom ka khando nanta ki kurru kidan nila ka jom ka khando nanta ki liush ka shnom kidan nila ka jom bat ki liushinan teke ek ka nonglim ba ki longshwa ki jomi ki bo ikini ki rai ki wewe ki khando lani ki berikut ka nonglim ki kalong ba ki longshwa ki iba ki khun ki para ki persan let's say jom ka shnong lani jom ka kur kin portion restriction Maradisian Ibrahim yang cerita dari Quran kondisi yang menunjukkan Mr. Chairman, sir, under the wake of official resolution, kalian ini sudah berbara, apa dengan bawa kerja syurga atau beda dengan resolution nambah kalau kerja yang ini bagi kami bekerja sendiri. The official resolution to be moved by the executive committee, Khasi Hills Autonomous District Council, in this winter session on the 19/12/2024. Mr. Chairman, sir. Whereas the Khasi land tenure system prevailing in the Dorbar Hima is an ideal practices which have preserved the social, cultural of the Khasi community. Whereas the Khasi Hills Autonomous District Council, as mandated under the provision of the 6th Schedule to the Constitution of India, is to protect and preserve the Khasi land tenure system within its jurisdiction. Whereas the Khasi traditional tribal institution plays a pivotal role to protect the custom, usages and the land tenure system of the Khasi community. Whereas the Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024 will come into conflict with several provisions of the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act 2021 and will affect the sentiments of the general public at large. Therefore, this House do now resolve to urge upon the Government of Meghalaya to seek views and opinions through consultation with the Council and various stakeholders before the implementation of the First Act. Mr. Chairman, sir, kaya bepenong ini bang wanla yang ketika resolution hak beda bang ketika ham kawan ham konsan ham terkam ni branch ham katakan do kasih am kejumi kumka jadwal Mr. Chairman, sir, nak kalian kumka Sarkar India hadir ba layo yang ka 6 hapo joka
artikel aspa sa pusawar bak aspa ni pusan way la ai bor sa katkum ki paragraph oker jong sik schedule ba ki MDC na ki member hapo ka year kinla ban thawan but kani ka bor bangila yo lingba ka sik schedule ban thawan ki don pun teli ki subject leni ki mat kawai na kata kamat kadai bangila ban thawan habai de bak kendo besyam habang ipai habai de bat ka paragraph ka balai jong ka sik schedule ka powers of the district council and regional council to make laws Pipai hakani ka sub paragraph kebalai long the allotment, occupation or use or the setting apart of land other than any land which is a reserve forest for the purposes of agriculture or grazing or for residential or other non-agricultural purposes or for any other purposes likely to promote the interests of the inhabitants of any village or town. Ni iba katkum ni ka paragraph ka balai kala batai syai ba ka kendo ka syap la aibor katkum ka sik schedule yang ni kum ki member ngani ka council ban la ban thawan ba kani ka an kan yada yani bat ya kari ba kowe ba ka celai ba kowe kum bangikip ki kita ki indigenous tribal ki badon ko ka jelam be kaliya bakentuk ki khasi jandia ki galo pela ni pai amide bat kalau kompat kendo bat syap jom ki khasi jandia ka phe bahasa namar ba kadon dan kata kalau kompat kendo ka bangitip kata ka traditional system of land holding ka bangidan hadu kat kini kisni te lingba tani ka resolution ni sunday ban let them slow ya sorka jelas ba ka dangdan kani ka an ka bayada ini but niru hadir mengilayo yang ka bor na ka sik schedule ka kum ka paragraph ka balai lawan ragu ya kanika Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arjat way bor badang long sinya biba titos layo penpas yang kenika bill but kelak-kelakan how antarik September arjat hadir po governor la asen ya kami dekat kum ka provision jom kenika act kejumi ladeni pet kakum ka provision jom kenika act haga section khandai mrio kababun hi nakal kompat khandor bat syap kejumi kumbalap lahikai di kilong shwa bandan kata ka hima bandan kata ka rai kandan ka shnok bat kirishinan te kibabon bahar ki hima kidan nila ka jong ka khndo kibabon ki rai kidan nila ka jong ka khndo nanta ki kurru kidan nila ka jong ka khndo nanta ki riush ka shnok kidan nila ka jong bat ki rishinan te ke ek ka nokrim ba kilong shwa ki jongi ki bo etini ki rai ki bebe ki khndo lani ki berikut kanongan di kalau bagi long shwa ki iba ki kun ki para ki persan let's say jok shnong le jok kur kin ke kabinet jok state government dan share kalau approve yang amendment yang Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024 but happen ke amendment the government of Meghalaya established a state level nodal agency. Ya kalau I can invest Meghalaya community. Tak bagi orang ke IIT. But kajitmu jauh dari ke IIT. Kamat ke berkongsan ke layak kerlut baru berbun di Riushimet, di Senghalang, di Polsat, kita terpakai dengan jom snow. Awede berkini kejitu jom bersurga. Oi, nak kalian bersurga ni suatu baka jengku jomka kalong ban kering yaki investor. Lani yaki wadong ban nak khana sa jani kastit ke dunia.
nakabenta ban trade ya employment ban aikam ajau ya di sama denre hak juk kapor pat kum thi khat jongka district council ibang dia keren nakapor si kapor kum ban yada yada kendo siap mat kham tam barang share kata senam ada akui aku lidang yo ya kani ke hasil autonomous district regulation and administration of land act kabangina sungsian mo kata ban ong ba miladon la kajong kaay kumno ban pan scam ya kar combat ando bat siap kejun kawai ba na tersyani kini ka resolution dalam bagi di mana pani dari pensyai na soka agbedi bat ka clause 4.1 kabaong the nodal agency will be responsible for promoting the investment ecosystem in the state and taking up all activities relating to setting up industrial or service sector undertakings and promotion of economic development in the state. This includes conducting investment facilitation events roadshow across the country and internationally, creation of land banks through direct purchase of land or other means and setting up of the office. Kanika close ka bagani ka IMA kadon ya ka board bankit jaka direct ngamdai baga ong baga sarkar kala hampir terdekat pastu baklai ka sarkar kala hampir mereka itu ba ka sarkar ka khit jaka lembang kalan acquisition apakah acquire gunu jaka kamun kasoka kadon kam kita concern jong ke district council kadon kam ni ka concern ke bilang baksno kadon kam ni ka concern jong siye lembaga ke district council tinre habang ipet ya kan ka habang ipet ya kan ka rule jong kan ka IMA kabelong ka nodal agency the government kala sedang syai hang ni on direct purchase habang abot direct purchase hang ni hikwa ban sutu na kanyang kami baka sarkar kan pensyai la ade kapa pidangkan kam ne ya ka concern jumi kata ka bang hikwa ban yo nama ngidon hangi yang ban protect ngidon hangi yang ban yada tila da ya kan ka bentar la shino nani ke council teka ka board kaya ka board council bangin yada hasalan mila bu kumnu bangin kriet di lantai kumnu bangin pun kampi ya kabor jong idobas no jong i hima tiun rei ada lima kan ka IMA ka sarkar kala banti ka directly nama la da puli shu hantu haga justification ka ba ka state government ka ai nam sukuli tangi last slide. This decision aims to expedite the creation of land bank by procuring land directly from the public rather than through acquisition method. Kata kamu pada sarkar, hang ni kamu lembaga dagat kamu panggil sekali direct. Kelam dalam kamsu yang ketuka land acquisition act. Di nakadang ngejong ka resolution ko ra siyam nasmuday batasya nama ba nasaray ka sarkar ka nasna kung mga lai ka statement jo siyam ka isi long ba ni dan kam ni ti trila with the district council bakiran basno bagi clear ng sosial hikur dira dengan semua ini bentar ni hak manusia. Lada jaba kimsaya ni bentar asno kalabu upaya ni kita. Lada karul ke juni kuki jom ke district council
Kerujuk ikili no susah, kandon su. Haka bede ko ikinti cakap kita. Kamut ba bila aila. Ya ibana ba banyo cakap kali. Nganong kuat kan keren ya galis. Hamni ladang asyim le ya galis kepala extend nak laipos kan lupusna. Hadir lupusna lada aili si company na ba. Diharai indang yo itu cakap. Dipateng di diri indang yo su itu cakap indang long try itu. Amal IT di company mana ba? Lain lene bandre hata kaye. Te kren le cakap minum lah ban lain. Nama terkenal kebal kanopin jom kajing perhat jom long shua bandan di kendo kadai halor kata. But maksudnya bahawa jom kedikaat hakan ke section kendai subsection view kelak kedua syai ba kan nomrin jom kedikaat kalong ban ailat ikiwe pat kibam dayo jaka let's say for region ni kibadai kiberiu region ni kiyo jaka limba kiniki rat ikiwe ki rupa bat kendo bat syab juga jaka beriu kasih te habang ipai habai dei bat ketika land transfer act Hakami land transfer act Hakami transfer of land regulation act hakandai spark kandai kuwai ni puli ketika section kebalai kalau no land in Meghalaya shall be transferred by a tribal to a non-tribal or by a non-tribal to another non-tribal kalau syai bah bamla benek kita te bali ni warra khnang ya kenika resolution ban penkemau ya kasokar ba kini dikiriti dustur ba khando ba syap jumi Tengin kemau baladaki warna kalau ke policy making, decision making, nak state government. Kalau ni bangkita yang hari ti dustur bakhando bejogi. Hoi kindon ke idea ke bahar si kibaiba ikibel ni. Henry ni kuat pat bani compromise bak ka transfer jokan jaka shikiway bagi agency negeri di companies. Kumbalong nomor ba harbo ke trading by non-tribal regulation akan kena spark san pusat. Yeki company ni candidate kidiki non-tribal entity. Kabamut lada wat kiberiu ki jomi ki khasi ki jomi lada ki form dan ki register under Companies Act ban seng ye kenu ka kenbun trekam business trekam job dan ka form dan kenu lada ki seng ni hapok jong Companies Act kemut kilak dai ki non-tribal entity. Te kumjuru ya kiwai ki company banabar jo kajula dan nabar dari India lagi mut banwan chani kinamla penun kam ya kajaka klaim daya kat company ki kendon bela aibor ani te ni sudai Mr. Chairman sir ba kadai ka kamam juni kum ka council nilai discuss ba di LO kini kisni hadir ba kadon ka jitu jo sarkar jilla ban manra ya ketika invest Meghalaya agency habide kinu ki project banwan Meghalaya kandon ke jembah cakai ki teni ngim persya ya ke development ngim persya let's say kata jing royals ke jing long jingman ke growth prosperity juga state of Meghalaya Henry haba phaibat habide bat ketika nomrim juga kendo kasyiap ngim kuat banyak compromise dan banyak pen dan nama terkenal ni penken mau ya ke state government lima ketika resolution kidang pun kimat kiba kuat ban ya discuss Henry ngangit sikap nak kalian kiwe rutin ya shimut dalam te yang penken mau ya ke state government balan kundur nak kalian ka jumi yang penken mau ki bade bandan shwa ya consultation shwa ban putrekam ya kenika jumpu ka jumki jadi Mr. Chairman sir sudai ban warna ko game ni ko ba kenapa kan baik kan don kan report ke kena banyak kalian ini ni hak bentuk kemau ni deh bentuk kemau ya ke government umdi tang yang state government reward ya kan central government tu lada kiwan banwara anu projection ni ka kendo ka siap ka bangi melak ban ya pen hadu ke kini scheme ta bat nan ni syekh ju kumbala aibor limba ka subsidy kumbala aibor limba ka kini ki act bokher jo state government sarkar jilla dan juga khasiat Satumas District Council ni sudai hiba ya dai kata but in Thai we but kenika 6 schedule paragraph apa
Habili ba paragraph ka ba arko kanil kagran shipang kata ka jurisdiction jong ki tribal areas. Te kan kata hababun ki benta lada yak shipang bede ba kanil ka kakam habili ni tumu jong sorta jela tingi kerpat ni urge ka state government ban dan shwai ka consultation lani ban yo shwa ba ship kandu karai si bede kam tam ki kandok shap ban yo shwa ya ka jingmenjur nadu ka shnong hadu ka rai hadu ka hima ba ka council de lada lok kita mungkin nangla penyada yang kandok ka shap kujuni de lada yak like nanta le lam tipshu ke banja di nabut nama ka sakta de se untang yemi rei ka pateng ka banwan ki badan kam de se ban em ban ban ya roi ban ya man amne ko wi khasi ko wi kublish ko mesta chabansa Ini pan support dari ke resolution kebelawan rak isi. Apa ini bagi isu kebelami ini isi lihat ya ke right dari state government bukan tiada cakap dekat macam. Dari Indonesia ada ada friend si ini kerja ya discuss dan tidak mengaruh seperti for our discussion in very men pa nakalian ng sigaw pakai isi kilauan lain official resolution atau lakarpat yang state government bagaimana pan yang review memiliki opinion, memiliki argument. Nakalian ke council untuk memiliki wepat di stakeholders. Semua badan implement ya ini. Ke kabinet, ke state government dan share kalau approve yang amendment yang kami lain nene bangke hata kaye. Te klen ka jaka minum la ban shlaye nama kalau kabaro kanopin jom kajing perhat jom long shwa bandan ni kendo kadai halor kata but masukna bahapo jom kini ka hakan ka section kendai subsection view kala kendo shai ba kan nomrin jom kini ka kalong ban ailat ikiwe pat kibam na yo jaka let's say po region ni kibadai kibriu region ni kinyo jaka lima kini right kiwe rupa bat kendo bat syab juga jatuh khasi te habang iphairu habidi bat ketika land transfer act hakamika land transfer act hakamika transfer of land regulation act kakandai spark kandai kuwe ni puli ketika section kebalai kalau no land in Meghalaya shall be transferred by a tribal to a non-tribal or by a non-tribal to another non-tribal. Kalau syai bamla benek kita, te balik ni warra nang ya kene resolution, ban penkenau ya kasokar ba kini dikiriti dustur ba kendo ba siap kejuni. Te penkenau bala laki warra kanu ka policy making, decision making na state government, kanang dai ban kita ya kariti dustur ba kendo kejuni. Hoi kindon ka idea ka ba bahal si ki baiba ki bejuni, henry ni kwa pat ban compromise ba ka transfer jangka jaka shitiway bagi agency negeri di companies. Kumbalong nomor ba harbo ka trading by non-tribal regulation akan kena spark san pusau. Ye company ni kena ki non-tribal entity. Kabut lada wat ki beriu ki jongi ki khasi ki jongi lada ki form dan ki register under Companies Act. Banseng yang kenu kekenbun terekam, business, terekam lejong. Dan ika firm yang kenu dan kiseng ini hapok jom ke Companies Act kemun kilak day ki non-tribal entity. Te kunjuru yang kiwairu ki company banabar jom kejelah dan ika bar dari India dan kimut banwan chani kinamlah pempenun kam yang kajaka klaim daya kat kumkiniki kendon pela aibuat ini. Te nisudai Mr. Chairman Sir ba kadai ka kamang juni kum ka council
nilai discuss buat di LU kini kisni hadian ba kadon ka jitu jo masokar jela ban manra yang ketika invest media agency habide ba kinu ki project ban media kandon ke jembah cakai ki teni ngim persya yang ke development ngim persya let's say kata jing royals ka jing long jingman ka growth prosperity juga state of Meghalaya. Henry kalau private habis buat ketika nomrim juga kendo bersiap nyumpah banyak compromise dan banyak pen. Dan nama terkadang ni penken mau yang state government lima ketika resolution kita pun kimat kibar lupa banyak discuss Henry ngangit sikap nak kalian kiwe rutinnya shimut dalam. Dan yang penken mau yang state government bahawa kundur nak kalian kajuni yang penken mau ki badai bandan syuai ka consultation syuai berputrekam yang ketika jumpu berjumki. Kali nasib zaman sa sudai berwarna atau game ni berkowe, kenapa kan baik kan dan kan report kebati kena. Banyak kali yang ini ni hub bentuk kemau ni day bentuk kemau yang ke government. Kemudian yang state government, reward yang kan central government tu lada kiwan berwarna anu project ini kan hidup kasiap kebangi melak bagi apa hidup ke kini skim ta bat nang ni sikmat tu jo kumbala aibor limba ka schedule kumbala aibor limba ka kini ki act boker jo state government sota jela le juga khasiat settlement district council ni sudah hiba ya dai ta but in pai really but kan ka 6 schedule tu ada paragraph apa habis paragraph kaba arko kani reference ham kata ke jurisdiction jongki tribal areas te kan kita hababun ki bentar lada yak mat bede berkenika kakam habede bede tumu jong sorda jela tinggi tempat ni urge ke state government ban dan syai ka consultation lani ban yo syai abashi kanu karai sebede kam tam ki kendo siap ban yo syai ka jimunjul nadu ka shnong hadu ka rai hadu ka hima par ka council te ada lokon tamu in nangla banyada yang kendo ka siap kujumi te ada yak like nantam le ban tipshu ke banja din habut lamar ka sakta let's say untang yeni rei ka pateng ka banwan ki badan kam let's say ban em ban ban ya roi ban ya man amne ko ri khasi ko koi kumleshi ko mesta chabansa Kami support dari ke resolution ke belawan rak isi. Apa yang ada isu ke belami isi dia ke right dari state government bulan tiap cakap dekat macam dari Indonesia ada pernah ada friend siapa ini kerja dia discuss dan tidak terbaru seperti for our discussion in member nakalian dan siap pakai isi kilawan lain official resolution apa lakarpat yang state government bagaimana pan yang review memiliki opinion, memiliki argument. Nakalian ke council untuk memiliki stakeholders. Semua banyak implement yang ini. Ke kabinet, ke state government, dan share kalau approve yang amendment yang kami ke kabinet the state government dan share kalau approve yang amendment yang Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024. But having the amendment, the government of Meghalaya established with the state level nodal agency. Yang kalau I can invest Meghalaya Unity, tak bagi orang ke IIA. But kajikmu jauh dari IMA, kamu
Bamat ke kongsan ke layak kerelut baru berbuat di Riusimet, di Senghalang, di Polda Hati, kita terpau yang ada di snow. HBD berkini di tu jom berserta. Oi, nak kalian berserta ni suatu bagai jengtu jongka kalau ban kering yaitu investor. Lalu yaitu warna ban nak kerana saja ni kestit keduni. Nak bentar ban trade ya employment. Ban ikam ajau jadi sama genre hak juga porpat kum di khot jongka district council ibang keren nak kapor si kapor kum ban yada kendo siap bat kham tam badan shell kata senam anaja afui aku lidang yo ya kali ke hasil autonomous district regulation and administration of land act kabangina sungsian yang kata ban ong ba miladon la jong ai kumru ban pan scam ya kar kombat kendo bat siap kejun kawe ba na tersyani ketika resolution dalam bagi di ban pani dari pensyai na serta RBD pada clause 4.1 Kabaong the nodal agency will be responsible for promoting the investment ecosystem in the state and taking up all activities relating to setting up industrial or service sector undertakings and promotion of economic development in the state. This includes conducting investment facilitation events roadshow across the country and internationally, creation of land banks through direct purchase of land or other means, and setting up of the office. Kami ka close ka kerja, bagani ka IMA, ka don ya ka board, bankit jaka direct. Ngamdai baga ong baga sorka kamla angkit serta. Pastu baklai kan, sorka kala angkit. Mereka itu ba ka sorka ka khit jaka lembang kalan acquisition. Apakah acquire ini lo ka kamun ka sorka ka dorkam kita concern jong ka district council. Ka dorkam ni ka concern ka bilang Pak Sno. Ka dorkam ni ka concern UCA. Lembaga district council. Tenrei habang ipet ya kena ka ai. Habang ipet ya kena ka rule jong kena ka IMA. Kabelong ka nodal agency the government. Kalau sedang syai hang ni on direct purchase. Habang but direct purchase hang ni kuat ban sutu nak yang ni baka sarkar ka pensyai. La kade ka bidang don kam ne ya ka concern jumi. Kata ka bang kuat ban yo. Nama ngidon lagi yang ban protect. Ngidon lagi yang ban yada. Kila ada yang kan kebentar. La shino. Nani ini sekonsel. Teka ka buat itu. Kaya ka buat itu sekonsel bangin yada. Hakalan at mila bu kumnu bangin kriet di lantai. Kumnu bangin pun kampi ya ka buat jong idor basno jong hima. Tiunway ada lembaga ni ka IMA kesorkan kala bangkit jaka directly nama lada dipuli syuk hantu ada justification ke ba state government ka ai yang syukuli tangi last line. This decision aims to expedite the creation of land bank by procuring land directly from the public rather than through acquisition network. Kata kamu pada sarkar, hang ni kamu lembaga dagat FIA kamu bangkit sekali direct. Kelam dalam kamsu yang ketuka land acquisition act. Di nakadang ngejong ke resolution ke bawah siam
ngasmuday berkesya nama ba ngasarai kesoka kena snap kumagalai i statement jo siam dari isi lomba ni dan kam di ketika trila wajah District Council berkiram pasno bagi clear sosial hikur dirai dengan semua ini bentani hak manusia lada jaba kimsya yang bentani asno kalabu upaya ini ketima lada karul kejuni kuki jom ke District Council karul jom clear sosial kam dan show hak beda bagi kita cakap kita kamut ba nila aila yang ibana ba banyo cakap dari itu nanam kuat ban kerennya galis hamni lada ngasim le galis kepala extend nak kalai pos kan lupusna hadir lupusna lada laili se company na ba diharai nang yo itu cakap ipateng di nang yo syu itu cakap nang long try itu kalau IT di company ibana ba